فعالیت باز هم مکتب صاحب استقلالی مملکت ما را وادار می‌سازد که باز از این هم مسئولیت بیشتر داشته باشیم و در زمینه این برای کامیابی‌های بی‌نظیر مسابقات سطحی باشکوه کمر همت بندیم. و امروز هم موضوع ما باز هم دستاور نتیجه های بهترین ورزشگران جمهوری تاجیکستان در سال 2019 محسوب می‌یابد که اینجا امکان پیدا کردیم باز هم با 3 نفر مهمان ارجمند در رابطه باشیم و حالا فرصت معرفی مهمانان هم فرا رسیده است. سرمربی منتخب گشتین جودوی کشور محمد مراد عبدالرحمانوف، شما را خیر مقدم میگوییم. و پهلوانی جوان و امید بخش مملکت، آن نفرانی که چهرهش آنقدر آشنا نیست اما در یک رقابتی که هنرنمایی کرد الکی در دل مخلصان بسیار هم یک نقش ارزنده دارد. حق نظرف این چهره سرشناسی که قدم را در مسابقات باشکوه قوی نهاد و دیروز از مسابقات قهرمانی جهان در رشته کورش به تاجیکستان برگشت و برنده مدال برنجی شد که شما را هم خیر مقدم میگوییم. و همچنین باز دیرکتوری مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزش اوید به نمودهای تکواندو حلیم ندیوف، تشکر زیاد که دعوت ما را پذیرفتید. شما را خیر مقدم میگوییم و امروز هم زمانی صاحب استقلالی مملکت نعمت به‌بها این البته دستاورد از همه شایان این استقلالیت است، وحدت ملی است. در همین زمینه اکنون تکواندو چگونه رشد یافت می‌خواستیم باز اندکی توجه کنیم به دستاوردهای شما. بله درست قید کردید. مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای تکواندو طول سال‌های اخیر به یک قطار نتیجه های نظررس نایل گردید و این هم باشد فراهم آوردن بعضی مادی تکنیکی برای مشق و تمرین، یعنی که مؤسسه ما همچون یک مؤسسه بود که سالها در دیگر تشکیلات ها همچون یک اجرانشین فعالیت می نمود و با تشبث و دستگیری پیشروی معظم ملت دستگیری حکومت مملکت طالاری مجمع ورزشی агентии стандартизация методология сертификация ва нозироти андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон яъне ки ба муассисаи мо дода шуд ва муассисаи мо соҳиби як иншооти пуррае ки имрӯз метавонанд варзишгарони мо дар он машқу тамрин намоянд ва натиҷаҳои назаррасро ноил бигарданд. ва ин ҳам бошад мо дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان و فدراسیون ورزشی همروزه در یک جایی فعالیت خود را برام مانده، در یک جای نقشه های خود را تعیین نموده و نتیجه آن بود که ورزشکاران ما در یک قطار مسابقه بین المللی از آن جمله در مسابقه ریتینگی دولتی کره جای یکم و سیوم و در مسابقه چمپیونات آسیا سزاواری جای سیوم گشت. این هم باشد محمد حسن شامحمدов می باشد که این ورزشکار از این ورزشکار ما در آینده امیدهای زیاد هم داریم. تشکر زیاد از کارگردان خواهش میکنیم البته با سیوژت اولین توجه کنن. اینجا سیوژت اولین ما در رابطه با همون همکاری های ثمره بخش و چون در جودو میان جوانان هم اینجا یک توجه بیشتر بود و غنی جان غنیف در سال 2019 برنده مدال طلا شد و بعد این بعد ما صحبت را با سرمربی منتخب جودوی کشور آغاز خواهیم کرد و حالا امکان داریم که ابتدا باز هم به سوژه اولین توجه کنیم و پیش از اون که ما اینجا به سوژه اعتبار میدهیم یادآور میشویم که تلفن ما در استودیو مرکزی 221 90 13 است. بینندگان عزیز میتوانند که با مهمانان ما در رابطه باشند، تمنیات خود را بیان سازند و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که این هم نعمت بی‌بها و بی‌نظیر است در این روز البته در عرفه جشن باشکوه باز هم مردم شرفمند تاجیکستان و مهمانان ما را هم تبریک گویند و توجه میکنیم البته به سوژه اولین. مراسم استقبال غالبان چمپیونات آسیا اقیانوس اوید با جودو میان نورسان و جوانان در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان کمیته ملی المپیک، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مربیان و ورزشکاران و هواداران سرشمار این نماد گشتین در فضای تنتنوی صورت گرفت.
پس از مراسم استقبال صمیمی سوال و جواب با نمایندگان وسایط اخباری عامه برگزار گردید که ورزشکاران موفق کشور از چگونه به دست آوردن جایزه های خود قصه می‌کردند و افتخار از دولت و ملت خویش نمودند که محض با دستگیری های حکومت مملکت خواسته پیشروی معظم ملت راه آنها برای فتح قله‌های بلند ورزشی در عرصه بین الملل هموار گردیده است. در این مسابقه شکر خدا به من نصیب گشت که من جای اول را اشغال کردم با بر ضد حریفای خود غالب گشتم. امروز با مدال طلا بر وطن برگشتم. مینتداری خود را با پیشروی ملت میرسانیم برای دستگیری و ما در مسابقه های بعدی نیز کوشش میکنیم که سرود ملی تاجیکستان در بین همه دولت‌ها صدا بده. افتخار از آن داریم که ما در دولت جمهوری تاجیکستان زندگی می‌نماییم و می‌توانیم که آزادانه به دولت‌های دیگر سفربر گردیم، مسابقه‌های خود را برگزار کنیم و در آن جاها حال‌ها به دست بیاریم و می‌خواهیم که ما در کشورهای دیگر نیز با سفربر کرده شده سزاوار جایهای نمایان گشته پرچم ملت عزیز خویش را بلند برداریم. خاطررسان می‌نماییم که در چمپیونات مذکور 170 نفر ورزشکار، 100 پسر، 70 دختر از 21 دولت قاره‌های آسیا و اقیانوس اشتراک کردند. دسته منتخب تاجیکستان در مجموع صاحب 5 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 2 برنج گردید. اکنون این غنچه‌های نوشکفته ورزش تاجیک با مسابقه‌های سطح جهانی آمادگی جدی دیده سعی می‌کنند باز هم زینه‌های بلند افتخاری را سزاوار گردند. تشکر زیاد. البته باز توجه ما هم به سبب نیست، چون که این چهره ها، این جوانانی که هستند آهسته آهسته باز هم هیئت منتخب تاجیکستان رو قوی میکنند و درباره عموما دستاورد جودو در سال 2019 چی نظر دارید محمد؟ ولی پیش از همه ما در عرفه جشن 28 استقلالیت دولتی قرار داریم و همه مردم عزیزمون را از نام دسته منتخب همچون سرمربی دسته تبریک میگویم با این جشن استقلالیت. بگذار همیشه وطن ما هم خیلی آباد و صلح تنج امانی باشد. و بعدا سال 2019 البته بر زودو خیلی سال خوب آمد، چون که ورزشکاران ما از ماه مرد در گران پری تیمور رحیموف سزاوار جای سوم گردید در دولت مراکش و بعدا در چمپیونات آسیا که کامرانشاه استادپریان و تیمور رحیموف نیز با خوری‌های نهایی برآمده سزاوار مدال نقره گشتند و در یکاترینبورگ باشد بهروز خواجه‌زاده نیز در مسابقه بزرگ گرند سلام که مسابقه خیلی در سطح بلند قرار دارد در آنجا سزاوار مدال برنجی گردید و اینچنین نورسان و جوانان ما که در چمپیونات آسیا در دولت تایپه برگزار گشت در وزن 73 کیلو خانی افغانی جان سزاوار مدال طلا گشت و نظریف شریف جان باشد در جوانان صاحب مدال نقره و شادمان نیز در سزاوار مدال نقره گشت و یک منصور رحمان نیز در وزن 90 کیلو سزاوار مدال برنجی گشت و همچنین اهلیه مومینا و دخترکی نیز سزاوار مدال برنجی گشت. و در چمپیونات جهان بین کلانسالان که دسته منتخب خیلی گوشتنی خوب گرفتن، سزاوار مدال نگشته باشن هم خیلی لازمای خوب نشان دادن. تشکر زیاد. بسیار هم یک توجه بیشتر بود. الکی دوامی 8 روز در مسابقات قهرمانی جهان به این موضوع برمیگردیم. حق نظر باز هم خوش آمدید میگیم به استودیوی مرکزی. یک لحظه امکان داریم که با مهمون در رابطه باشیم، بعدا صحبت رو ادامه میدیم. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. اولا همه شما را به
28 سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم و با محمد عبدالرحمن من سوال داشتم. مرحمت. و من گفتنی هستم با محمد عبدالرحمن که همچون سرمربی منتخب تاجیکستان آید به زوزا در همین وزن 100 کیلوگرم در همین ما مشکلی است و ما میتوانیم که شمشاد عبدالله را به همین وزن دعوت کنیم. تشکر، سلامت باشید. بله، ما چه که معلوم است ما چمپیونات جمهوری تاجیکستان البته میگذاریم برای دسته منتخب معین کردن و در وزن 100 کیلو باشد سیدجلال سیدов جای اول را گرفته بود در آخرین چمپیونات سپارتاکیادا بود جای اول گرفته بود. ما از همون حساب اما سپارتاکیادا نمودهای ورزشی بود در شمشاد عبداللهیف باشد در سامبو جای اشتراک است جای اول را گرفت. او در مسابقه سامبو فکر میکنم حق شرکت ورزیدن دارد اما در زودو سیدجلال سیدов جای اول را گرفته بود. از همون حساب در مسابقه زودو سیدجلال اشتراک میکند و این چنین فینالیست که فردوس نسیموف با او در فینال بود همین کسا در زودو و ما با غربی ما چمپیونات جمهوری تاجیکستان داریم در فکر میکنم نوامبر آخرین نوامبر مرحمت بیان اشتراک کنن خوب برآمد کنن. البته ما کدام بهتر خوبتر است ما همون را سفربر میکنیم. تشکر زیاد. این هم باز هم یک برنامه مکمل و مشخص خود رو دارد. البته در چمپیونات مملکت اون نفرانی که جایزه دارند زینه اول و دوم و سوم همونها سفربر میگردند. در صورتی البته علت یا یگان مشکلی یا یگان آسیبی باشد اینجا هم میتواند که رقم دو شرکت ورزندگر رقم دوم یا سوم هم این هم یک ترتیب مشخص خود رو دارد. بینندگان عزیز با این مسئله باید شما هم دقت جدی دهید. وقتی که شمشاد عبداللهیف در مسابقات سرتاسری جمهوری در سامبو شرکت می‌ورزد بعداً برای معرفی تاجیکستان حق شرکت در جودو را ندارد. به همین خاطر است اگر باز هم شمشاد تواند که در همین ردیف موفق باشد اونگاه میتواند که مدعی برای شرکت بله این هم باز هم یک برنامه مکمل و مشخص خود را دارد. تشکر. باز یک نفر هم در رابطه میخواهم که در این عرفه جشن باز هم فکرشان رو بیان سازم و با دستاوردهای ما هم توجه کنم و با مهمانان هم صحبت آغاز کنند. الو، سلام علیکم استاد. درود به شما و به کلی بینندگان تلویزیون ورزش و من شادی هستم یک تن از مخلصان اشدی تلویزیون ورزش سپاسگزار از رهبریت تلویزیون ورزش و هم نفرانی که در این شبکه بسیار هم آوازداره که در یک دو سال کوتاه که علاقه مخلصان زیادی خود را به دست آورد و تلویزیون ورزش و فوتبال یک از شبکه‌ای است که واقعا مخلصان سرشمار دارد و این دستاورد بسیار هم بزرگ شماست و این توجه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان احمدی رحمان که با توجه به ورزش دارند و واقعا با مردم تاجیک یک شبکه‌های واقعا هدیه نمودند که مردم یعنی که لذت میبرد و پیش مردم ما از این چیز تنقیصی میکشیدند و امروز خوشبختانه از استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان که واقعا ما با لفظ روان تاجیکی برنامه‌های مسابقه‌های ورزشی را تماشا میکنیم. این یک برد و یعنی که پیشرفتی ماست و خوشبختی ماست. من این مردان وطن را با دست آوردن مدال برنجی تبریک و مبارکباد میگم و در کارهای منبعد در یعنی که چاره‌بینی های مسابقه های منبعد بازم قرار تمنا میکنم و آرزو دارم که بازم پرچم میهن را بازم پرتافشانی میکنم و مردم تاجیک را بازم خوشبخت میکنم و یکی از خوشبخت‌ترین دستاوردی ما آن است که دیروز تیم منتخب تاجیکستان اوید با فوتبال اولین یعنی که برد خود را به دست آورد. یک تحفه ارزنده برای 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بود و ما چنانه که علاقه تنتنه‌های استقلالیت آغاز گردیدند بالای اید و ما فوتبال بازان ما یک تحفه دیگر رو به ما هدیه کردند. خوشبختی ماست و می‌دونید دوستان اگر اجازه باشد کمی در خصوص تیم منتخب
سخن میکردم. با کی سوال دارید؟ بسیار تمنیاتی نه. سلامت باشید برادر عزیز. شادی با کی سوال دارید؟ در اینجا دیروز بازی که تیم منتخب برگزار کردید، در اینجا بازی‌های علیشیر و کامران که در اینجا فتح‌الله دیروز بازی نکرد، نورالدین بازی نکرد، واقعا شهرمردان ما واقعا هیچ نه که با چنان بازی کردند که نبودن بازیگران اساسی تیم منتخب را همین خیلی بازی کردند که ما احساس نکردیم که این همین گونه بازیگران نیستند و بازم موفقیت برار با تیم منتخب در بازی مغولستان و بازم امید دارم که باز ما غلبه دوم را به دست میاریم و دیروز شاید که چندین نفران گفت دیگر فکر باشند ولی من باور که نستاد من غلبه را از تیم منتخب جمهوری تاجیکستان آید به قرقیزستان امید داشتم و باور داشتم که تیم منتخب ما که غالب میگردد. بازم ما غالبیت را انتظاریم و بازم امید داریم که بازم بازیگران ما دلصد نمیشوند و باز همین در بالای غالبیت باز همون و حسی وطنداری غرور وطنداری ما را وادار میکند بازیگران ما را که بازم غلبه دیوم را به ما هدیه میکند و بازم در فرجام مبارک بر اهل میهن عید استقلال، جشن استقلال و با این رودمردان با پهلوانان جمهوری ما بازم جای سوم مبارک باشد. بازم پیروزی فوتبال به خلق بر فوتبال بازاری ما بر سرمربی تاجیکستان با اهل میهن مبارک باشد. بازم استقلال مبارک باشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. سلامت. بسیار امیدوار بودیم که انتظار بودیم که حتی تبسم محمد مراد عبدالرحمن هم به سبب نبود، به خاطر اونه که اینجا یک لحظه که باز هم صحبت پیوست اینجا انتظار بود که البته نفران با مهمانان توجه میکنن. به هر نوع یک تمنیات هم بود، خوب بود. فوتبال رو خیلی خوب برادر عزیز شادی خوب میداند. این چهره لکه بسیار هم یک تمنیات صمیمی کردند. البته این همه این موفقیت ما، همه شادکامی های ما از این استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان است، وحدت ملی است که در مجموع اینجا هم سرور معظم ملت سهمشان در این جدا خیلی بی‌نظیر است. باز هم یک نفر در رابطه هستم. من میخواستم که اینجا ابتدا همون سفری حق نظر رو از نزدیک باز هم با او گفتگو کنم، اما مخلصان پیش دستی میکنن. باشد. الو. بله. بله. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر عزیز. من فاروق ولی از نویت تیمور ملیک. تشکر که زنگ زدید. مرحمت. اول تمام مردم تاجیک رو با 28 سالگرد تبریک میکنم. سلامت باشید. مرحبا. و بعد من با مربی جودوی تاجیک سوال دارم. مرحبا. اما من با قربی در ژاپن مسابقه جهانی شد. اما غیر از 4-5 نفر گشتنگیر دیگر در تاجیکستان گشتنگیر نیست که در مسابقه بین المللی اشتراک کنند. سلامت باشید. تشکر زیاد. گشتنگیر هست. ما در نوکت در این موضوع حرف زدیم، گفتیم که البته اینجا هم یک مقصد از هدف از نقشه است و در مجموع چون بیان کردیم من فکر میکنم حجت بود به شرح نیست. مرحمت محمد. بله درست قید کردید. اما نفرایی که در چمپیونات جهان اشتراک کردن ما تکرارا میگیم که هم مردم میشناسند اونها که در جمهوری در وزنهای خود رقم اول هستند. به همون خاطر ما کدامی که چمپیون و جایزه دارایی که جمهوری تاجیکستان ما همون را البته سفربر میکنیم. البته فکر میکنم دیگرها را بریم ایو در بعد نشون میتونه خوبتر نیست. تشکر زیاد. بسیار گاه سوالهای مطرح میگردن که اینجا هم بسیار من نمیخوام به عزت نفس کسی رسیدن، اما باید پیش از اون که مطلب و هدف خود رو بیان میخوای کنی باید اندیشه داشته باشید که اینجا چی سرچشمه میگیرد، چی گونه عامل هاست، چی گونه واسطه است. مردم ما کمتر میفهمند در این جدا. این مکمل کردن هیئت منتخب دوام 1 سال از جانب خود مربیان است، از جانب همان افرادی است که کار در این زمینه قوی می شود و بعدا اینها حق شرکت رو پیدا میکنند. من میخواستم از حق نظر پرسان شوم بعد یعنی که از سفر برگشتن. اینجا سوال ها خیلی زیادن، اما این چهره نو رو ما در گشتینی حتی ملی که در
тантанаи ҷоми пойтахт як ҳунари воло нишон дод дар муқобили яке аз чеҳраҳои саршинос чемпиони ҷаҳон хоҷазода беҳрӯз. баъди ин номаш аллакай вирди забонҳои мухлисони сершумор аст. шуморо бори дигар хайру мақдам мегӯем ва навакак аз Корея баргаштед ва чӣ гуна дастоварду боз як бори дигар ёдовар мешудед? ман дар давлати Корея шаҳри Сеул дар он ҷо чемпионати ҷаҳон аз намуди гӯштини кураш шуда гузашт. дар он ҷо дар байни 74 давлати дунё сазовори ҷои сеюм гаштам. ва дар бораи мон қуввозмоии худ аз аввал оғоз мекардед, бо кӣ гӯштин гирифтед? дар даври аввал ман озод будам. дар даври дуюм буд ҳарифам аз Тайпей Чин буд, онро мағлуб кардам. даври сеюм буд ҳарифам аз давлати Қазоқистон буд, онро ҳам шикаст додам. дар даври чорум аз ҳарифи эронӣ шикаст хӯрдам. ва барои медали биринҷӣ? барои медали биринҷӣ сазовори медали биринҷӣ шудам. баъд ин шикаст ин дар кураш албатта тартиби сабқат албатта баробари бохт аллакай соҳиби медали биринҷӣ мешавад. инҷо ҳам боз қоидаҳои махсуси худро ки дар ҷудо ин боз ҳам то андозаи дигартар аст. ва агар мо таваҷҷӯҳ кунем боз ин фикр мекунам дар соли 2019 ин ҷавонони замони соҳиби истиқлолии мамлакатанд ва воқеан ки ин чеҳра ҳам 23 сол дорад. ҳақ Назаров 21 сол. ташаккури зиёд. ва бубинед ки акнун истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шароитҳои фароҳамомада алон ба ҷавонон имкони бештар медиҳад ки ҳатто дар раводид ҳам инҷо бештар бисёри ҳамдастагони шумо ҳам дар Кореяи ҷанубӣ ширкат варзида натавонистанд. он тавре ки дар ин бора андаке боз ба бинандагон маълумот медодед? аз ҳисобе ки палвоно бисёр будам, ба ҳисобе ки ҳамаи виза надодам, ба 2 нафар виза додам, тамом 2 нафар иштирок кардем. ва ҳақназар то ҷое мо медонем дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам имрӯз имсол ва баъди оне ки дар тантанаи наврӯзӣ ҳунарро нишон доде ва бинандагони азиз ёдовар мешавем ки ин чеҳра маҳз дар соли 2019 шукуфт. инро ҳам Муҳаммад Мурод Абдурахмонов метавонад ки баъди ин шаҳр диҳад ва баъди оне ки рушд ёфт як чеҳрае ки аллакай ба мардум ошно шуд дар ҳамин тантанаи наврӯзӣ. ва чун баён кардем ки ҳамун гӯштини суннатии мо ҳам падидаҳои ҳамун чеҳраҳои арзандаро кашф мекунад. яке аз ҳаминҳо ҳақназар Назаров аст ки имрӯз меҳмони барномаи мо анд ва дар тантанаи наврӯзи имсола ҳам дар ҷоми пойтахт хеле хуб ҳунарнамоӣ кард ва баъди ин акнун истеъдодаш ҳам сайқал ёфт ва ба ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам фикр мекунам шумо дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам имсол ҳунари хуб нишон додед. дар он ҷо ҷоми президенти Ӯзбекистон буд. аз ҳамин намуди гӯштини кураш дар он ҷо 21 давлат иштирок кард. дар он ҷо сазовори ҷои сеюм шудам. ва ин акнун дастоварди шоин баъди ин ҷоми президенти Ӯзбекистон аллакай дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон собит кардед ки аллакай дар ин замина ин паҳлавон ҳам нафари тасодуфӣ нест. ва боз ҳам ҳадафи аслии сармураббии мунтахаби ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамин аст ки ҳамин чеҳраҳоро дарёбед. шумо дар ин замина метавонед? бале, ман бо ин суҳбат кардам баъди ҳамун гӯштини ҷоми пойтахт. ман гуфтам ки биё бо дастаи мунтахаб то ҳол ҳамиҷадай будем чи наёмад. ягон бор ман бо мураббӣ шанигам зада будам ҳамиҷа дидамш. озӣ мега ки миём биёя мо яду мусобиқа мо метавонем барем дар зудо бинем, чунки гӯштини миллӣ аз ҷудо хеле фарқ дорад. албатта мо мебарем, худо хоҳад мебинем. агар мувофиқ омад мо албатта даъват мекунем ба дастаи мунтахаб ва ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар мекунем. ташаккури зиёд. ҳадаф инҷо фақат маърифии ватан аст, дарёфт яъне ҳамон чеҳраҳои саршинос аст. ташаккури зиёд. бисёр ҳам аллакай боз дар робита дар хати алоқа бештар шуданд мухлисон. таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло. алло бале бале. салом алейкум. ва алейкум ассалом. як савол доштем ака ба ҳами акаи Муҳаммад Абдурахмонов. марҳамат.
аз назди оинаи нилгун андаке дуртар бошед, садоятон дер ба гӯш мерасад. мо айноя шуробод занг задисем. марҳамат. ҳаме акаи муҳаммад абдураҳмонов дагӯштандем ки палвони хуб мақсад дар вақти гирифтанои хичам. аммо наби муҳаммад хоркашов ҳам палвони хуб аст. мехостем ҳамун наби муҳаммад хоркашов ҳам агар меовардан ҳардаш дастаи мунтахаби тоҷикистона мисол тарбия мекардан барои мусобиқаи ҷаҳонӣ хайракбо хубтаршон медонад. фикри мо айда амро агар таклиф мекард барои мураббӣ тайёр кардани шогирдон. ташаккури зиёд буд. албатта наби муҳаммад хоркаш яке аз паҳлавонои беҳтарини ҷумҳурии тоҷикистон чӣ дар куштинои миллӣ чӣ дар куштини самбо бошад хеле ба натиҷаҳои баланди аму варзиши намуди самбо расидааст. вале мо ба наздикӣ мо дар як ҷо будем, як маърака суҳбат кардем. албатта он кас ҳам нав ба мактаби вилоятӣ дар шаҳри қирғизистон ба кор даромадааст ва айси мураббӣ. албатта фикр мекунам ки ӯ метавонад самборо хуб ба намуди самбо беҳтарин шогирдону варзишгаронро омода созад. дар зудо фикр мекунам ки ӯ қадар наби муҳаммад таҷриба ҳам надорад, чунки баромад накардааст, камтар баромад кардааст. фикр мекунам ки барои самбо мураббӣ хеле тайёр аст. албатта метавонад ки дар оянда ҳатто тими мунтахаби тоҷикистонро ҳам роҳбарӣ кунад. ташаккури зиёд. саломат бошед. теквандои ВТФ натиҷааш дар соли ҷорӣ андаке беҳтар буд. як чеҳраи асил, як наврасе ки хеле ҳам хуб дурахшид. ҳол ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба бинандагон ки боз ҳам ба меҳмонони мо эътибор диҳанд. ҳақ назар боз ҳам намояндаи муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиш ҳалимҷон набиёв, шуморо ҳам хайра мақдам мегӯем бори дигар. ҳоло имкон дорем ки боз як саҳифаи дастоварди теквандоро бо ҳам бубинем. аз коргардон хоҳиш мекунем таваҷҷӯҳ кунам ба сюжаи дуюм. варзишгари ҷавон умедбахш узви дастаи мунтахаби кишвар оид ба теквандои ҷаҳонӣ миёни ҷавонон муҳаммад ҳасан шоҳмаҳмадов дар чемпионати осиё дар вазни 73 килограмм бар варзишгарони кувайт абдулмуҳсин алалӣ ва афғонистон рашид сарварӣ ғалаба кард, вале дар нимфинал аз варзишгари эрон амирҳусейн баҳрабодӣ ки ғолибин вазн шуд шикаст бурд ва ҷои сеюмро ишғол намуд. ин аввалин медали варзишгарони тоҷикистон дар чемпионати осиё миёни ҷавонон мебошад. баъди бозгашт ба ватан муҳаммад ҳасан шоҳмаҳмадовро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе масъулини соҳа ва ҳаводорони зиёд истиқбол гирифтанд. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки мо ҷавононро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дастгирӣ мекунем ки мо метавонем дар давлати хориҷ аз берун тоҷикистони худамонро муаррифӣ кунем. ду варзишгари дигари мо лутфулло алишон ва муҳаммад ҳусейн шоҳмаҳмадов дар даври аввал аз ҳарифонашон мағлуб гаштанд. муҳаммад ҳасан шоҳмаҳмадов ки чанде пеш дар Корея дар мусобиқаи байналмилалии теквондо чунчион Korea Open G2 медали тилло ба даст оварда буд. дастпарвари мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои теквондо мебошад ва таҳти роҳбарии мураббиёни Исломиддин Фозилов ва Сафарбек Тошматов тамрин мекунад. ташаккури зиёд. як лаҳзае ки хотирмон буд, як фурсате ки боз ҳамин дастовар дар теквандои ВТФ буд ва ҳамчунин ёдовар мешавем ки дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар теквандои ИТФ ҳам варзишгарони мо ба як натиҷаи шоё ноил шуданд ва дар ин бора боз ҳам шумо маълумотатон бештар аст. ташаккури зиёд. натиҷаи варзишгарони муассисаи мо дар соли ҷорӣ албатта ки ҳам дар намуди теквандои ИТФ ва ҳам дар намуди теквандо ВТФ назаррас буд ва натиҷаҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта, яъне ки соли 2018 бисёр натиҷаҳои хуб ба бор овард. варзишгарони мо аз рӯи намуди теквандо ИТФ ҳам дар мусобиқаи рейтингӣ, мусобиқаи медали тилло ва медали биринҷӣ ба даст оварданд ва ҳамзамон аз чемпионати Осиё медали биринҷиро ба даст оварданд ки ин дар
таърихи муассисаи набуд ва дар медали осиё дар байни ҷавонон низ дар таърихи тоҷикистон набуд ва ин ҳам бошад як дастоварди хуб аст ва рӯзҳои наздик варзишгарони мо аз шаҳри пловдиви ҷумҳурии Булғористон бо як натиҷаи назаррас ба Тоҷикистон омаданд ва кид аз он варзишгарони муассисаи мо 2 медали тилло Ибрагимов Сиёвуш дар намуди спарринг дар вазни 71 килограмм барои гирифтани мақоми аввал, Муллоҷонов Муҳсин дар вазни 52 килограмм дар намуди спарринг бо гирифтани медали тилло ва Асадуллозода Оятулло дар намуди тилли медали нуқра ва Ибрагимов Сино бошад дар намуди спарринг ҷои сеюмро ишғол намуд ки ин ҳам дар таърихи таеквондои тоҷик ва муассисаи мо боз як саҳифаи навро кушод. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Бор дидгари имкон дорем ки як лаҳза боз ҳам дар робита бошем. Алло. Салом алайкум. Ва алайкум ассалом. Салом алайкум. Ва алайкум ассалом. Шом бахайр боша бародари. Ташаккури зиёд. Марҳабо. Мо шуморо мешнавем. 28-мин солгарди истиқлолият ба тамоми мардуми шарифи азизи Тоҷикистонамон табрику таҳният мегӯм. Саломат бошед. Ва ин варзишгарои ки мо дар айни ҳол дар оинаи нергун мебинем, барои меҳнатҳои ино як ҷаҳон ташаккури дигар мерасонам. Сипосгузорем. Ва боз як бор дигар ин ҷашни бузургро ба тамоми халқи азизамон табрик мегӯм. бигзор ҳамавақт ҳанофе муваффақ бошану сарбаланд бошанд. Ташаккури зиёд. Саломат бошед бародари азиз. ба шумо ҳам муборак бошад ин ҷашни таърихӣ. саодату сарфарозии зиндагӣ ҳамеша ёри мардуми шарифи Тоҷикистон бошад. комёбиҳои беназир, дастовардҳои аз ин ҳам шоёну беҳтару бештар насиби мо гардад, чӣ дар намудҳои олимпӣ, чӣ дар намудҳои афзалиятнок ғайри олимпӣ ва дар маҷмӯъ рушди варзиши меҳан боз ҳам аз ин ҳам ҷолибтару бештар бошад. ин қадар ғамхориҳое ки зоҳир мегардад аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз дар соли 2019 қоматафрохтани маҷмӯъаҳои бошукӯҳи варзишиву майдончаҳои варзишиву иншоотҳои дигару боз ҳам варзишгоҳу боз дар маҷмӯъ иншоотҳои зиёди варзишӣ боз моро водор месозад ки мо ҳам як масъулиятамон қавитар бошад дар таблиғи самараноки тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш. ба мураббиён, ба масъулини соҳа ҳам боз ҳамин самт онҳоро водор месозад ки дар оянда ҳам натиҷаи беҳтар ва масъулиятро дар мукаммал кардани ҳайати мунтахаб ва натиҷаҳои арзанда аз ин ҳам бештар ба роҳ монанд. имкон дорем ки бо як нафари дигар дар робита бошем. алон чун ишора карданд коргардони мо. алло. 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 бале. алло. бале бале. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. ман мехоҳам пурсам ки ташаккури зиёд. саломат бошед. бисёр таассуф мекунем. чанд рӯз пеш дар Токио пойтахт саломат бошед. садоятонро ташаккури зиёд. саломат бошед. бисёр мехостам албатта нафароне ки дар алоқа мешаванд ҷиддитар бошанд. аз шодон хоҳиш мекунем ки албатта мақсад ва марому андешаи онҳоро фаҳмад ва баъдан ҳам бо мо пайвандад. ва қаблан як занги телефонӣ буд ки чун ишора кардем аммо бо мо пайваст нашуд. хоҳиш мекунам ки ба нафарони масъулиятнок эътибор диҳанд. боз таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ҳунарнамоии паҳлавонон дар гӯштини тарзи озод ва рими юнонӣ. алон имкон дорем ки боз сивҷаи сеюми барномаро бо ҳам бубинем. ҳайати мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштини тарзи озод ва юнону римӣ дар чемпионати осиё миёни наврасон дар маҷмӯъ 13 нафар 6 дастпарвари гӯштини тарзи озод ва 7 тан аз паҳлавонони дигарро гӯштингирони юнону римӣ ташкил медоданд. варзишгарон таҳти роҳбарии мураббиён Абдурозиқ Олимов ва Фаррух Раҳмонов ширкат варзиданд.
ورزشکاران تاجیک از این چمپیونات با 4 نشان از جمله 1 طلا به وطن برگشتند. در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه منتخب کشور و مربیان و مسئولین ورزش پایتخت و دیگر نزدیکان و پیوندان ورزشکاران استقبال گرفتند. فیروز میرزا جبارов در وزن 55 کیلوی گوشتین یونان ریمی در چمپیونات آسیا بر تمام رقیبانش غلبه نموده سزاوار مدال طلا و عنوان قهرمانی را به دست آورد. رقیبان من از ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان بود. یکم رقیب من از ترکمنستان بود. دوم رقیبم از قزاقستان بود. آنها را مغلوب کرده به فینال رفته. در فینال با ورزشگر ازبکستان واخوردم، آن را مغلوب کرده جای اول شدم. در این مسابقه قهرمانی ابوبکر شکورов در وزن 80 کیلوگرم با گرفتن نشانی برنجی دست یافت که برای ابوبکر این اولین اشتراکش در چنین مسابقه بین المللی از رشته ترزیازات می باشد. این اولین دستاورد بزرگ من می باشد که در چمپیونات آسیا سزاوار جای سوم شدم. در آینده نقشه داریم که در چمپیونات های آسیا، در چمپیونات جهان و در بازی المپیک مشق تمرینات را زیادتر کنیم، پرچم جمهوریمون رو بلند برداریم. دو مدال دیگری تاجیکستان را از چمپیونات آسیا میان نورسان مصطفی احمدov در وزن 65 کیلوگرم در رشته ترزیازات و شیراز اوچیلov در وزن 71 کیلوگرم به دست آوردند. بدین وسیله تیم ملی نورسان تاجیکستان اوید به گوشتین ترزیازات و یونان ریمی از چمپیونات آسیا 1 طلا، 1 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. акнун фурӯхтани мошин бо барномаи мобилии сайти эълонҳои Somon Tiji боз ҳам осонтар гардид. барномаи Somon Tijiро дар iPhone ё Android ҷойгир кун, мошинро сурат гир ва ба осонӣ эълонро ҷой намо. худи имрӯз бо барномаи мобилии сайти Somon Tiji маблағ ба даст биёр. Обещаю нести свет в нашу совместную жизнь, сохранять тишину и не терять то тепло, которое ты мне даешь. Обещаю беречь тебя от холода всей системной глубиной своего профиля, радовать тебя своей белоснежной HDF поверхностью. Клянусь всегда быть вместе с тобой, как минимум 50 лет. Энергосберегающие окна Рихау. Главное решение в жизни комфортного дома. Рихау. Главное в доме. ташаккури зиёд ва имрӯз ҳам чун таваҷҷӯҳ кардем ки дар намудҳои дигари варзиш рушд ва инкишофёбӣ бисёр босуръат пеши назар меояд ва имрӯз ҳам боз ҳам дар радифи анамон омода кардани дастаҳои мунтахаб боз ҳам нақши футбол хеле бориз аст. яъне сол то сол дар мамлакат инҷо ҳам мактабҳои варзишӣ боз ҳам майдончаҳои зиёди варзишӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар пойтахти кишварамон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бештар мавриди истифода қарор гирифтанд ва боз ҳам як барномаҳои мушаххасу мукаммал аз ҷониби федератсияи футболи тоҷикистон ҳам роҳандозӣ гардид ки ин дар рушди бемайлони футбол нақши арзанда дорад. боз таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло боз бо як нафари дигар дар робита бошем, чун сухан дар боби футбол рафт. инҷа ҳам албатта ман фикр мекунам ки боз нафароне ки бештар ба ҳамин кор муттасадиянд боз ҳам мехоҳанд ки дар ин фурсат бо мо дар робита бошанд. имкон дорем алон. алло, салому алайкум. ва алайкум ассалом. салому алайкум. ва алайкум ассалом. мо шуморо мешунавем. марҳабо. саломат бошед. назастем. ташаккур, саломат бошед. ва имрӯз бисёр ҳам як таваҷҷӯҳи хоса ба рушди футбол ба назар мерасад ва шодиву нишоти мардуми ҷумҳурии тоҷикистонро ҳадду канор нест ки ҳамон дар мусобиқоти қаҳрамонии имсола мунтахаби наврасони мо ширкат меварзанд ва чӣ таманно доред ба варзишгарон ва дар ин арафаи ҷашни истиқлолияти давлатӣ ба мардуми тоҷикистон ва ба ҳамаи варзишгарон? саломат бошед, саломат бошед. дар ҳақиқат фикр мекунам ки як дар рӯзҳои беҳтарин қарор дорем, чунки рӯзҳои наздик 28-умин солгарди истиқлолияти мо қайд мекунем. фикр мекунам ки ин яке аз иди муқаддастарин иди асосӣ мебошад барои миллати, барои Тоҷикистон. пеш аз ҳама мехоҳам қайд кунам ки ҳама ин чиз мо дорандаи ин чиз ҳастем аз сабаби шабонарӯзии
хизмати пешвои миллат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барое ки мо имрӯз ҳамаи мо имконият дорем федератсияи футбол на фақат федератсияи футбол федератсияи варзиш ҳама мо имконият дорем он корое кунем ки мо ба дили мо писанд аст мо озод ҳастем ва агар аз ҷониби футбол гап занем имсол соли бобарор аст бобарор буд дина мо дар марҳилаи дуюм иштирок доштем бо дастаи марҳилаи дуюми ҷоми ҷаҳон бо дастаи қирғизистон бозӣ доштем ва бурдро ба даст овардем ба ҳама ғалаба мурад бошад ва дастоварди асосии имсола ин роҳхати дастаи 17-солаи мо ба чемпионати ҷаҳон мебошад. Ин ба фикрам дастоварди бузургтарин ба ҳисоб меравад, чунки мо як моҳ пас дар давлати Бразилия бо дастаи Аргентина бо дастаи Испания ва Камерун бозӣ мекунем. ҳамаи ҳамин чизҳо ин дастовардҳои тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад ва фикр мекунам ки истиқлолият як неъмати бебаҳои мо аст. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки бо банда дар мусоҳиба буданд ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон Дилшод Ҷураев ва мехостем боз ҳам як барномаи мукаммал ки футбол ба назди мо меояд, як ҳамин лоиҳаро ҳам шумо дар амалӣ карданаш бисёр саҳм доштед ва маҳз ҳамон футболи наврасоне ки албатта аз 16, 17 то ба 19 ҷавонон меоянд, инҷо ҳам ҳамон барномаи мукаммали шумо чун амалӣ гардид. дар ҳамин замина ҳаст барномаҳое ки боз ҳам соли 2020 амалӣ гардад? дуруст шумо қайд кардед. барои мо рушди футболи наврасон ва кӯдакон афзалият мебошад барои федератсияи футбол ва яке аз лоиҳаҳое ки мо дорем ин лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд аст, чунки чӣ тавре ки шумо маълумот доред дар тамоми гӯшаҳои мамлакати мо имрӯз майдонҳои сунъӣ бунёд карда истодаем ба дастгирии ҳамаи мардуми Тоҷикистон ва имрӯз мо имкон дорем ки ҳар якта наврас ба футбол машғул шавад. ин омодият ҳаст ва аз сабаби ин омодият мо боварӣ дорем ки мо шумораи футболбозон зиёд мекунем ва онҳо бачаҳое ки дар кӯчаҳо дар деҳот бозӣ мекунанд ҳатман футболбозии дастаи миллии мунтахаб мешаванд. мо боварӣ дорем. ман боварӣ месозам ки сол то сол дастаи мунтахаби ҳамаи дастаҳои 12 соло 16 17 19 ҳамаи дастҳо сол то сол бақувват мешаванд, чунки шумораи як артиши футболбозони нав рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. ташаккур барои суҳбат. саломат бошед ки занг задед. сипосгузорем аз табрикот, аз андешаҳои ҷолиб ва дар ҳақиқат ҳамчунин аст. дӯстони азиз, имрӯз албатта мо таваҷҷӯҳ кунем ба футбол, таваҷҷӯҳ кунем ба ҷудо, боз ҳам эътибор диҳем ба намудҳои дигар ва намудҳои ғайриолимпӣ, ягарбаҳои шарқӣ ва ин ҷо ҳам бештар ана ҳамон имкониятҳо мавҷуданд. яъне чун шароит набошад, чун варзишгар имконияти боз ҳам фароҳами тамрин надошта бошад, мо ба натиҷаи дилхоҳ ноил намегардем. ва ҳақназар Назаров имрӯз ки бисёр инҷо ишора кардам, боз ҳам аз ноҳияи Ховалин Баҳрулло, як нафаре ки бисёр ҳам гӯштини миллиро хуб дӯст медорад ва ҳамеша талқин мекунад. мегӯяд ки ман мехоҳам дар сомонаи иҷтимоӣ инҷо коргардон ба банда ишора кардан ки ҳақназар дар оянда худро дар кадом сад мехоҳад бинад. ба гӯштини ҷудо меравад, ба самбо, кураш, гӯштини миллӣ ва дар маҷмӯъ чӣ нақшаҳо ҳақназарро дар пеш аст? аз сабабе ки таҷрубаи ман хеле камтар аст ба гӯштини ба чемпионати ҷаҳон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ, аввал ман дар пеши худам мақсад мондем ки ҳамин гӯштини кураш дар мақсад таҷриба гиред, камтар таҷриба гирем ва гузариш кунем ба гӯштини зудо. ташаккури зиёд. вақте ки шумо дар тантанаи наврӯзи шаҳри Ҳисор албатта бо паҳлавони хеле шӯҳратёри кишвар Ҷаҳонгир Маҷидов ғолиб омадед ва дубора бо чемпиони ҷаҳон рӯбарӯ шудед, мухлисонатон акнун даҳчанду садчанд зиёд шуданд ва ҳамин боз ҳам як ҳамон чеҳра, ҳамон кашфи бо истеъдоде ки маҳз дар гӯштин ба вуҷуд омад, ан ҳамин омил буд. ва акнун бисёр инҷо боз изҳори назар доранд ки ҳақназар дар рӯзи 15 сентябр ба майдон мебарояд ва пеш аз ин дар бораи худ андаке маълумот медодед ки таҳти роҳбарии ки тамрин мекунед ва баъдан ба суоли дум таваҷҷӯҳ кунед. инҷо дар сомонаи иҷтимоӣ мо ҳам ишора карданд коргардон. марҳабо. ман дар ҳамун шаҳри худам шаҳри Ҳисор тамрин мекунам. мураббии ман Азнамшо Расулов аст.
در خصوص اشتراک کردن روز 15 سپتامبر 15 اشتراک میکنیم نه که وزن ما نیست در وزن 90 کیلو اشتراک میکنیم. اینجا باز هم در 4 وزن که است الکش ما از 81 بالا اینجا باز میتواند که محمد مراد عبدالرحمانов این گفته‌ها رو اندک تقویت دهد. اینجا 65 تا 75 بعد 90 بالای 90 65 75 90 جمعی 90 بله 4 وزن. این 75 فکر میکنم خیلی مشکل میاد برای قریب 6-7 کیلو باید پایان کنم با وقتانی کمتر است. البته 90 کیلو بشیم از همین سو مشکل تر است فکر میکنم برای حق نظر مشکل تر است. البته وزن خودش زیاد مشکل نیست. تشکر زیاد. مخلصان هم اینجا اشاره کردم باز هم سلطان کارگردان ما چند نفر در رابطه شدن بهروز و سامان رو به برنامه دعوت حتما سامان الان اقامت دارد در فدراسیون روسیه. ما با بهروز در برنامه ارتباط البته بهروز مهمان برنامه ارتباط بودن و البته ما همون چهره‌های سرشناسان نفرانی که با هم هنرشان پسند است و در مسابقات سطحی باشکوه مهارت خود رو صیقل میدهند تاجیکستان رو معرفی میکنند. همیشه ما تلقین میکنیم تبلیغ میکنیم که جوانان پیروی چنین چهره ها باشند با ورزش رو آرند از شرایط های مساعد از این نعمت های زمان صاحب استقلالی مملکت البته پره بهره‌ور گردم. ما که در عرفه جشن باشکوه قرار داریم اینجا هم واقعا فکر میکنم که در تمام مناطق کشور اینجا هم با برگزاری برنامه‌های رنگین فرهنگی و موسیقی و با چرابینی‌های باشکوه ورزشی این روزی تاریخی این روزی خیلی نشاط مردم تاجیکستان با تنتنه جشن گرفته می شود و چون با خاتمه برنامه هم نزدیک می‌گردیم اینجا در فرجا می‌خواهیم که تمنیات شما رو فهمیم به مردم شریف تاجیکستان با ورزشگرانی که این لحظه با بینندگانی که برنامه ارتباط رو همیشه تماشا می‌کنند ابتدا هم از سرمربی با صحبت رو آغاز می‌کنیم. ما البته در اول ما تمنیات تبریک کردیم با مناسبت 28مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان. البته با سخن‌هایی که ناگفته باشند تمنا داریم که همیشه همه وقت دولت ما هم خیلی تنج آرام و آبادی باشد چون که البته در شهر دوشنبه نیز بسیار یک انشاءات ورزشی زیاد شده است. میدانچه‌های فوتبال با دستگیری با چیزی محترم رئیس شهر مستمع مالی و اساسگزار صلح پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمون که بسیار در ساحه ورزش اهمیتی زیاده داده ایستادند و تمنا داریم که در آینده نیز ورزشگران مملکت ما در همه نمودار نه تنها ما از جدا میگیم ولی ورزشگران دسته منتخب اوید و گوشتین آزاد و یونان رومی که در دولت قزاقستان قرار دارند بردباری ها تمنا داریم. من معذرت میخواهم محمد مراد عبدالرحمانov یک نفر از فدراسیون روسیه میخواهند که با ما در رابطه باشند. بگذار بسیار یک لحظه تمنیاتی خیلی هم سری وقتی بود. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. اگر یک خواهش داشتیم من که همین فوتبالیستای تا 17 ساله که چمپیون شدن در چمپیونات جهان بازی میکنن همیشون همواره در همین برنامه‌تون دعوت می‌کردیم به همکاری پیدا چک ما ایراد کردیم دیدیم همکاری تماشا می‌کردیم. شما نامناسبتون که تشکر برادر عزیز. نه یوتیوب می‌خواستیم یک بار ما رو دعوت می‌کردیم. از کدام شهری روسیه زنگ می‌زنید؟ ای مسکو. تشکر زیاد سلامت باشید. حتما ما این پیشنهاد شما رو به این نوبت می‌گیریم. اون چهره‌ها الان در مرحله‌های آمادگی بیرون از تاجیکستان چند روز قرار داشتن و بعداً برگشتن از قزاقستان به تاجیکستان با جایزه دوم مدال نقره. بعدا هم یک برنامه مشخصی دارن که ما حتما آنها رو پیدا میکنیم و پیشنهاد شما رو باز هم برای عملی کردنش کوشش به خرج میدهیم و برای زنگ تلفنی و برای احترام که از شهر مسکو فدراسیون روسیه زنگ زدید سپاسگزاریم. عیدتان مبارک باشد برادر عزیز. شما هم ایدی همین استقلال همه مردم تاجیکستان مبارک باشه. یک بار هم برای فوتبالیستای با
14 ساله تاجیکستان و برای میخوایم مکه که همین در هم غربی هم دوم میکنیم که هم وقت هم خیلی پرچم برام. تشکر زیاد، سپاسگزاریم. سلامت باشید که زنگ زدید. و البته ما گفتیم که ورزشکاران طرز گوشتنی آزاد رومی قرار دارند، بولبوری‌ها تمنا داریم و اینچنین در امسال فوتبالبازان نورستان ما که در چمپیونات جهان اشتراک میکنن تمنا داریم که در اونجا سربلندانه برآمد کرده شرف دولت ملت ما رو بلند بردارن. و در جمهوری قزاقستان هم یک رویداد فرحبخش مسابقات قهرمانی جهان در جودو بین نورستان بله بین نورستان ما داریم و در بین جوانان در دولت مراکش چنین باری داریم که جودوچیان نورستان ما نتیجه خوب به دست میارن. اینجا البته ما تمنا داریم که با سر بلند و وطن ملت عزیزمون برگردن. تشکر زیاد، سلامت باشید. باز اینجا هم یک گروه مکمل مخلصان باز هم با اشاره چون به اینجا پیوست نمیشن حتما باز هم پیامک‌های خود را ارائه میکنن که باز همین را خوانید. خواهشمندیم یک گروه مکمل که در تاجیکستان مسابقه بین المللی میشود در گوشتنی در نمود گوشتین سرمربی به این خوبتر پاسخ میدهد. من فکر میکنم مسابقه جامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بله ما سال ششم است که ما جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان البته بین المللی ما گذرانده ایستادیم و امسال هم نیز روزی از 2 تا 6 اکتبر در شهر خوجند ولایت سوغد مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. بین المللی است، البته از دولت همسایه نیز در نظر است اشتراک ورزشکاران و ما حرکت میکنیم که یگان مسابقاتی سطحی IGF تیپ IGF در جودو برای جام‌های آسیا همی بین نورستان و کلانان حرکت میکنیم که یگان چه برگزار نماییم. تشکر زیاد. یک نفر در رابطه اینجا اشاره کردن کارگردان امکان داریم. الو بله الو سلام علیکم. و علیکم السلام. من زیادین هستم از ناحیه فرخار و اولا تمام مردم جمهوری تاجیکستان با فارسی ایدشان تبریک دی 28 سالگرد استقلال تبریک تهنیت گفتم و سوال داشتم با محمد مراد عبدالرحمانov. مرحبا. من میخواستم که چطور ما دانم اکثریت ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی آید و جودو در پرت در زمینه کار در زمین بسیارتر شکست میخورند. ما میخواستیم که در همین جمهوری مکتب‌های جودو را بسیارتر کنند. آیا آید به همین یگان چوره‌بینی‌ها برگزار میکردن که یگان چوره‌ها اندیشیده میشود؟ سلامت باشید. منظور از گفته برادر معلوم است؟ ورزشکاران ما حساب پرتر ما البته ما در هر مشق ما کار میکنیم در پرتر حسابی که گوشتنی ملی ما بسیار برآمد میکنن فقط همو در عادتی همیشه باقی مونده استویکا میستن وقتی که همین زانو رسید در گوشتنی ملی دیگر عمل نمیکنن. از همین حساب چی شده کمتر همین در ریفلکس میگن آموخته شدگن که ما حرکت کردیم که همین چیزها رو برطرف کنیم چون که ندیده در دور اول بهروز خواجه‌زاده وقتی که پریام اصول اسکالینی سر زانو استفاده بود او حریفش فکر نکرد که تا آخر کار میکنن اما تا آخر کار کرده رفت موفق شد با چی ایپون موفق گشت و البته این ما البته پس دوی ما در این کمبودیا کار کرده ایستادیم. تشکر زیاد. سلامت باشید. باز هم حلیم نبیوف بسیار هم یک مکتب وسیع با فعالیت شروع کردن مؤسسه دولتی مکتب مهارت عالی ورزش و به نمودهای تکواندو باز هم برای نتیجه بهتر زمینه به وجود آورد.
بازم که امکان داریم که بازم راجع به همون نقشه های شما معلومات بیشتر گیریم. تشکر زیاد. ما در یک جایی با کمیته کار با جوانان ورزش نزدیک جمهوری اسلامی، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی، همزمان فدراسیون ورزشی اوید به نامهای تایکواندو ویتیف و تایکواندو ایتیف یک قطار نقشه ها را راه اندازی نموده شدیم تا با نتیجه های نظررس نایل گردیم و زمینه اساسی برای آماده نمودن دسته منتخب، یعنی که ورزشکاران دسته منتخب برای ما شرایط فراهم آورده شده است. این هم باشد دستاوردی دوران صاحب استقلالی مملکت می باشد که ما به چنین روز رسیدیم و چنین شرایط ها را فراهم آوردن و ورزشکاران ما میتوانند به یگان مشکلات ها به مشق و تمرین فرا گرفته شوند و همزمان گفته میتوانیم که هم مسئله به یگان مشکلی ورزشکاران با مسابقه های سطح بین المللی سفربر گردیده به نتیجه های نظررس نایل میگردد و این هم باشد توجهی به واسطه حکومت مملکت به ساحه ورزش می باشد و کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری اسلامی نیز در این سمت یک قطار کارها را به انجام رسانده ایستاده است و با فدراسیون‌های ورزشی نقشه‌های سه جانبه‌ای که علاقه روی کار آورده ایستادند و این هم میتواند برای رشد نمودهای تایکواندو و دستگیری ورزشکاران با مهارت یک امکانیتی باز برای اشتراکشان در مسابقه‌های سطح بین‌المللی و آمادگیشان به مسابقه بین‌المللی باشد. تشکر عزیز، سلامت باشید. بسیار حق نظر هم گفتن که من کم سخنم، هرچی عملی دارم در میدان و مانند محمد مراد عبدالرحمانوف که قبلا هم چنین میگفت و بعد که به حیث سرمربی فعالیت کرد مجبور شد که فکرش رو، اندیشه‌اش رو و در مورد رقابت‌های شاگردانش، برنامه‌هایش، باز هم نقشه‌های دورنمایش اینجا صحبت کند، گفتگو کند و ایسا باز هم ما امیدواریم که حق نظر در آینده هم با مانند همان هنر جالبش باز هم سخنوری خوب هم می شود. اکنون چی مطلب، چی هدف، چی نقشه ها شما رو در پیش است؟ اینجا هم مخلصان سیر شما در سامانه اجتماعی ما هم بیان کردن که ما حق نظر رو می خواهیم که در عرصه با شکوه بینیم در وزن 81 کیلو. اکنون شما چی تمنا و آرمان ها و امیدهایی که در پیش ما رو انتظار است؟ آرزوی من همین است که در مسابقه های گران پری، گران سلام، در چمپیونات جهان مقصد اشتراک کنم، پرچم دولت عزیزم رو بلند بردارم. مقصد من همین است. و چون محمد مراد عبدالرحمانو که شما رو به تیم دعوت کرد، اکنون آماده هستید که اکنون از کورش برگردید و به جودو پیوندید؟ آماده هستم. دیگر از نمودی گشتنی کورش برآمد نمیکنم. با گشتنی جودو گزارش میکنم. از نمودی گشتنی المپیک گشتنی جودو در مسابقه های بیرون از تاجیکستان شرکت می‌ورزید. تشکر زیاد، سلامت باشید. حق نظر در این باره گفت، باز هم در سامانه اشاره کرد اولین جایزه حق نظر کدام است در دوام سال جاری؟ همون مسابقات جام پرزیدنت ازبکستان. جام پرزیدنت ازبکستان. مدال برنجی. مدال برنجی. قدم اول رو در عرصه بین المللی محض در همین سال گذاشتید. در همین سال. و عموما هم با دستاوردهای شایان هم در همین سال نایل گردیدید. شکر از فضای صاحب استقلالی میهن، امکانیت‌های فراخ، تنتنه‌های با شکوه نوروزی که شما را کشف کرد. واقعا هم یک اشاره سرور معظم ملت برای باز هم تلقین، تبلیغ بیشتری نمودهای ورزش که ما در هر یک برنامه این رو یادآور می‌شویم. زمینه واقعی فراهم یارد، چون این چهره‌ها در دیگر مناطق هم کم نیستند. یعنی امکان فراخ شد که سرمربی تیم ملی جودو برای همان انتخاب چهره‌های اصیل باز توجه کند. ما امیدواریم که این سلکسیا در مناطق کشور هم از جانب خود ستاد مربیان عملی می‌گردد. فدراسیون گشتینی جودو، سامبو، گشتینی ملی و همچنین گشتینی کورش هم در این زمینه باز هم کارهای بهتر و سامان می‌دهد. پیش از آن که ما با مهمانان خود خیر و خوش کنیم، بینندگان عزیز یادآور می‌شویم که هم حق نظر و هم چهره‌های اصیل گشتینی ملی و کل پهلوانان شهرتیار مملکت در همان سلسله چهاربینی‌های ایدانه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که روز 15 سپتامبر در نوروزگاه پایتخت ساعت 9 صبح آغاز می‌گردد شرکت می‌ورزند.
дар вазнҳои 65, 75, 90 ва ҷамъи 90 кило паҳлавонони шӯҳратёри мамлакат дастаҳои якачин ширкат мебарзанд инҷо ҳамин тавр муҳаммад мурод? бале бале. ва беҳтарин чеҳраҳои саршиноси гӯштинро шумо метавонед дар ҳамин рӯз албатта боз ҳам дар наврӯзгоҳи пойтахт бубинед. ман барои меҳмонон сипос мегӯям ки даъвати моро пазируфтанд, барномаи идомаи моро ҳам бисёр як шаҳомати дигар бахшиданд. истиқлолияти давлатӣ ба шумо муборак бошад. итминон дорем ки нақшаҳои шумо боз ҳам дар соли 2019 ва баъдан ҳам амалӣ мегарданд. мо ҳамон матлаби ҳамешаи худ, яъне боз ҳам талқини тарбияи ҷисмонӣ ва боз ҳам дарёфти чеҳраҳои асил ва маҳз кашфи ҳамин чеҳраҳо ва муаррифии ватани маҳбуб метавонем ки боз ҳам камари ҳиммат бандем. сипосгузорем барои ташрифатон ва бинандагони азиз, барномаҳои дигари телевизиони варзиш идома доранд. барои дар робита будан ба шумо ҳам сипос мегӯем. то нашрҳои баъдӣ сарфарозу муваффақ бошед ва бори дигар ҷашни 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамаи шумо муборак бошад. Продать автомобиль стало еще проще с мобильным приложением от сайта объявлений Somon TJ. Установи приложение Somon TJ для iPhone или Android, сфотографируй автомобиль и просто размести объявление. Получи деньги уже сегодня с мобильным приложением от сайта Somon TJ. сентябри соли 1991 муҳимтарин воқеаи таърихии сарнавишти миллати тоҷик ба вуҷуд омадааст. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон эълон гардид ки ин ҳодисаи фараҳбахш аз ҳамон вақт то имрӯз ҳамчун санаи муборак барои миллати тоҷик иди муқаддас маҳсуб мешавад. зеро даврони истиқлолият барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкораҳои пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба мардуми тоҷик, ба мардуми шарафманди миллати тоҷик роҳи бахтро кушод. имрӯзҳо варзишгарони тоҷикистон дар баробари мардҳо бонумои ҷумҳурии тоҷикистон ҳам дар аксарияти чорабиниҳои варзишӣ ширкат мебарзанд ва миллати тоҷикро муаррифӣ мекунанд. дар ин баробар соҳаи варзиш низ дар кишвар бевосита рушду нумӯ ёфта, роҳи варзишгарони тоҷик ба сӯи мусобиқаҳои байналмилалӣ боз шуд ки ин ҳама аз дастгириву ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарак медиҳад. ҳамин аст ки таваҷҷӯҳи пайвастаи сарвари давлат баҳри тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар кишвар, оммавигардонии машғулиятҳои варзишию солимгардонӣ, ҷалби бештари аҳолӣ ба варзиш ва албатта дар роҳи ба даст овардани муваффақиятҳои беназир аз ҷониби варзишгарони ҷавони кишвар саҳми босазо гузоштааст.
قابل ذکر است که با مقصد معرفی ورزش تاجیک ورزشکاران هیئت دسته منتخب کشور به 65 مسابقه های بین المللی 284 نفر از جمله 24 بانو سفر برگردیدند. همچنین در جمهوری 6446 چاره‌بینی های ورزشی از قبیل چمپیونات جمهوری تاجیکستان، مسابقه های جمهوریوی، مسابقه های انتخابی